Novi okusi, novi burgeri, tu je Mekaton Aragos Taste Challenge. Bomo začeli iste. Jaz bom z dvojnim začel. Aha, čakaj, to je kva tala skeleta. Skaleta, druga. Ok, dobro. A to koktejl? Imate, ne? No, ravno ni bed. Bacon naredi ta burger. Svežen. Res je to. To všečno, res. Tvoja burger, Meni se da tudi pa najdražji. 10, pa 10. Ne vidiš, če tudi je 10 od 10. Model bi kuko za mako. Zdaj ima to sladko kisno. Ja. To čili, kaj je dal pa... Prav kuko ga za mako. Res je zvezno. V meni ostek. Beef burger. Zdaj sem dal ko ene 8, ko bom dal res. Jaz? 10, tako. Ne, je 9. Meni je 9. Meni je ful 9. Meni je res 9. Mogoče še ostati. A, še. Bagel? Bagel? Vsak bacon je to. To je pa jajcno, pa je to. Ne, to je ona francoska solata. Ja. Prvi bajt. Zakaj slada? Tako francoska solata hladka. Nadarili so lista, ki se reni. Suh je, ja. Kruh je tak, ni komanda, še pomaga. Ful je suh. Ma ni spet toliko suh, no. V primerjavi z unem je suh, ampak drugače ni spet toliko. Slada. To mogu biti povedati. Zakaj slada? Zato ne čutim drugače. Mislim, ne. Ni bed. To je nekaj novega. Tam... Ne bo res. Ratingi, fantje. Zdaj bom dal tukaj nekaj novega. Te. Ne bom bil to kar. Zdaj bi lahko bil. Ne, moj tu misliš, kaj je slade. Nekaj novega. Ne, 6. Ni tako zajet. Tako kot rečeš, da neka stvar ni pitna, to je ta varianca, samo da je zajet. Ena petka. Meni samo šteš zato, ker slada. To je tale... Moj je prišel takole iz škatle, ne? Kaj so meni oni? Vrlo je to. Model? Super. Evo, to je crazy. Takole pa je monstrosa, ki je... Evo, tole. To je crazy. To je ta sladek honey mustard, veš? Ful mi je všeč, ko sta dva pohana. To je res dobro. Tako komadna pohana. Ja. Malce je to, ta honey mustard je zanimiv, ja. Sam majke mi malo je to, no. Ne vem. Mislim, meni zdrav piščance lih, da mustard mislim, gorčica mi ne paše. Sam je zanimiv. A veš kaj zajem? Una kumara, bro. Ja? Ja. Sam po 6 složka. To pa je. Pač ni be. Sem res tako komaden, evo. Sam meni unta prvi si del. Prvo je bil, tako da je bil top, veš. Te so tako. 6, 7. Sam se veš. Je dober, sočen je, v redu je, sam njimi, ne poveže se lepo. Wow, prvi to ni dokončan. Dobra trojka. Ja. Tu dobra trojka. 3 je. Meni je tudi 3. Dobra trojka mi je. Tole bo na 7 kazano. To je tako, Kaj so meni delali? Čuk, draži mi čik ne naročujem, iskreno. sploh ne čutim jezika. Draži. Ja, drugač res. No. To je zmagal. To je zmagal. La Scaletta, tako najdražji. Ja, Ta bil, on bi ga je naredil. Ti si Albert Einstein. Jaz mislim, da če ne zmaga ta La Scaletta, jaz ne vem, kaj je folk mislil. se to je najdražji verjetno, ko se tako bo so rekel, wow. Un hita čisto vsak spot brbončic. A te so isti, kot navadni. Noben je neki ful. Res, tudi en ni neki prav, neki special. Razen
La Scaletta, je 5, sam je v bistvu 3 zaradi tega, ker fake, ampak čikana. Jaz tem to najslabše od vseh, iskreno. Jaz bi dal, ne vem, jaz bi sploh ne bi ocenil. Dobro. Ne res ne. Ja, res je to. Jaz sem res mislil, da bo to tako prav, Ja. veš, to, ne vem. Za ceno, ki jo prodajajo, Ja, overpriced so, no. Čeprav te tamali niso to, Ja. ampak so dražji od navadnih. Dobro, če dobiš to 20, ne, za to ceno, ampak to. jaz bom sam rekel, I'm not loving. Glavni ste se bilo? Najboljši bil ta prvi. Pa je prišel sem dol. Pa je šlo pa dol. Hvala za ogled.